ibirari by'ubutegetsi. Afrika muri demokarasi, urugamba rukomeza. Uburiganya mu matora, guta mu buroko no kwikiza abo mutavuga rumwe ngo urambe ku butegetsi, gusahura umutungo wa rubanda, gukoreshwa ku nyungu z'amahanga, ubutegetsi mu maboko y'udutsiko n'imiryango, ubugambanyi no guhirika ubutegetsi n'imvugo zigarukwaho kenshi mu kugaragaza isura y'ubutegetsi muri Afrika. Demokarasi n'ubutegetsi ku neza ya rubanda, guhangana n'amahanga agenzwa na politike ya mpatsi ibihugu, guteza imbere ubumwe bw'abene gihugu, gusaranganya imitungo no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ibi bikomeza kuba inzozi nubwo amateka atabura kugaragaza ko hari ingero zaho byashobotse. Kurikira ikiganiro ibirari by'ubutegetsi kuri radio Isango Star. I discharged my last duty as king and emperor. You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 mu 1936, Edward wa munani, umwami w'Abongereza, yarimo yegura, yiyambura amakamba yose n'ibyubahiro yari afite nk'umwami w'ihuriro ry'ibirwa bya Ekose n'Ubwongereza, akaba n'umwami w'intara z'Abahindi n'ububasha bwose mu ihuriro rya Commonwealth. Atangaza ko ibi byose abyirengagije burundu kugira ngo akunde arongore umugore yakunze, umunyamerikakazi Wallis Simpson, wari umaze gutandukana n'abagabo babiri. Mu mategeko yose yariho, ubuhangange bw'umuryango w'ibwami ndetse no kuba umwami yari umuyobozi wa kiliziya y'Ubwongereza ntabwo byari gushoboka. Ubutegetsi bwose bw'Abongereza bwarabihakanye burundu. Ku itariki ya 11 z'ukwa 12 mu 1936, isi yakubiswe n'inkuba. Umwami Edward wa munani yumvikanye neza kuri radio BBC mu kiganiro cyayobowe na John Reith. Umwami ati, nasanze bidashoboka na gato ko nkomeza kwikorera umutwaro ndiho w'ubutegetsi n'inshingano zose zijyana nabyo nk'umwami ndamutse ntabifashijwemo n'umugore nkunda kurusha abandi. And to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. Edward wa munani niwe mwami wa mbere wari uretse ubutegetsi ku bushake bwe kuva ubwami bw'Abongereza bwashingwa mu bihe by'Abanglo-Saxon mu ntangiriro z'ikinyejana cya 17. Iminsi 327 niyo yamaze ku butegetsi mbere yo guhitamo kubisiga byose agakurikira umugore Wallis Simpson. Yahise asimburwa ku butegetsi na murumuna we Albert, afata izina ry'ubwami rya Gregoire wa gatandatu. Edward wa munani yavuye ku bwami aba Duke wa Windsor, yibanira n'umugore Wallis Simpson imyaka 35 mu mahoro kugeza apfuye. Ntabwo ari kenshi ubutegetsi bwasimbujwe amarangamutima nk'urukundo rw'umugore cyangwa umugabo. Muri iki kiganiro turagaruka ku bakunzi bibanga n'abandi batamenywe na benshi, abakobwa n'abagore bajyanye mu buriri bumwe n'abategetsi hirya no hino mu isi kandi mu bihe bitandukanye, ariko kandi aba bakaba batarabikoze bagambiriye inyungu zoroheje, kuko byaje gutuma hahinduka byinshi muri politiki n'amateka y'isi kugira amagingo aya. Siko bose byabahiriye, abandi byabaviremo ingaruka zasigaye mu mateka yose y'isi. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi, ugikurikira ku Isango Star, ukakigiramo uruhare wandika kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Muri iki kiganiro turahitamo zimwe mu ngero zihariye kandi dusanga zaragize ingaruka zikomeye muri politiki n'ubutegetsi mu isi, bikomotse ku mibanire yihariye ishingiye ku marangamutima, ari mu rukundo rw'ibanga n'ubusambanyi hagati y'abategetsi n'abagore batari ababo. Ni ingero nyinshi cyane ku buryo urutonde rutarangizwa mu kiganiro kimwe. Turahera mu bihe bya kera, ariko ntitugaruka ku migani n'inkuru zo mu bitabo by'iyobokamana n'amadini. Turagaruka gusa ku nkuru zifitiye izindi nyandiko mu mateka y'ubutegetsi mu isi. Hari impamvu ituma mutumva Isango Star, Isango Star. Cleopatre n'abajenerali b'Abaromani. Cleopatre wa karindwi Philopator yavutse muri 69 mbere ya Yezu, apfa ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 muri 30 mbere ya Yezu. Akaba umwamikazi wa Misiri ku ngoma y'Abaptoleme, bari bafite inkomoko muri Macedonia. Ubutegetsi bwe buva muri 51 kugera muri 30 mbere ya Yezu. Yategekanye na basaza be bari n'abagabo b'icyarimwe, Ptolemy wa 13 na Ptolemy wa 14. Aza kwiharira ubutegetsi wenyine, ari nako ahinduka umugore w'abajenerali b'Abaromani nka Marc Antoine, ariko yamamara cyane ubwo yari umugore wa General Jules Caesar. Yabyaranye abana benshi n'aba bajenerali b'Abaromani. Ni umwe mu bagore bahambaye babayeho mu isi yo mu bihe bya mbere ya Yezu. Akomoka kuri umwe mu bami b'intege nke babayeho mu Misiri. Yakundaga cyane umuziki w'umwirongi. Cleopatre nyuma yo kuvuka muri 69 mbere ya Yezu, yaje guhungishirizwa na musaza we mu butayu. Yagiye ku butegetsi binyuze mu bucuti bwihariye yagiranye na General Jules Caesar, waruje muri Afrika guhiga uwo barwanaga General Pompey.
amusanga mu Misiri mu mujyi wa Alexandria aba ari naho amutsinda. Cleopatra yabyaranye na Caesar, ubundi Cleopatra aza no kumwereka ibijyanye n'ubutegetsi ndetse n'imyitwarire y'abanyamisiri. Ubuhangange bwa Cleopatra bwatumye Caesar nawe yifuza kuba umwami w'abami i Roma ku ngufu, biza kurangira bimugejeje mu rupfu. Haciyeho indi myaka mike, Cleopatra atangira kwibanira na General Marc Antoine wari uyoboye ibice by'inkengero za Mediterania mu burasirazuba. Gukururana n'umwamikazi Cleopatra wa Misiri byatumye General Marc Antoine agirwa igicibwa i Roma. Bamushinjaga guta indangagaciro za Kiromani no kuyobywa n'imivinyo n'inyama byo mu birori bidashira by'abanyamisiri, ngo Cleopatra yari yaramuhinduye ikigoryi. Ibi byatumye undi mujenerali w'umuromani Octavien ahagurutsa ingabo agaba ibitero kuri Marc Antoine, aramutsinda. Haduka inkuru z'ibihuha byavugaga ko Cleopatra yahise yiyahura. Marc Antoine akibyumva ariyahura arapfa. Ibi byatumye Marc Antoine yiyahura, nyamara Cleopatra yari akiriho, yaragizwe imfungwa ya General Octavien. Mu minsi yakurikiyeho Cleopatra nawe yaje kwiyahura ku bushake bwe, yirumisha inzoka. Octavien aza kuba ari w'umwami w'abami wa mbere w'abaromani, Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Abo bari bahanganye barimo na General Marc Antoine, bose bari bamaze gupfa. Cleopatra wa karindwi Philopator yabashije kugumana ubutegetsi bwe, anakomeza kwihagararaho imbere y'abaromani bari barigaruriye isi yose bari bazi. Ibi yabifashijwemo no kwigarurira aba bajenerali babo yashyize mu buriri bwe mu gihe kitari gito, ndetse abyarana nabo. Bamuhaye amahoro mu gihe kinini. Virginia Oldoini na Napoleon wa gatatu. Uyu wari umugambi wihariye kandi urimo n'ubugambanyi kabuhariwe. Umukobwa muto ku myaka 18, Virginia Oldoini muri Florence mu Butaliyani, yari Comtesse wa Castiglione, akaba n'indaya y'umwami wa Piedmont Sardaigne Victor Emmanuel wa mbere. Umwami Victor Emmanuel yari afite inzozi zo guhuriza hamwe intara zigengaga zikavamo Ubutaliyani bumwe bwigenga, aho gukomeza gutegekwa n'abami batandukanye. Victor Emmanuel uyu mugambi yawusangije Minisitiri we w'intebe Camillo Cavour, wari na mubyara wa Virginia Oldoini. Virginia Oldoini ngo yari umukobwa mwiza cyane, yari akiri muto. Mu Butaliyani Minisitiri w'intebe Cavour iki gitekerezo nawe yaragishimye bikomeye, ashakisha uburyo bwose byagerwaho, aza gusanga byasaba intambara zidashira imbere mu Butaliyani. Yifuje gushaka ubundi buryo ibi babishyigikirwamo na kimwe mu bihugu byari bibakikije kandi bifite ubutegetsi bukomeye. Yahise asanga ibi babifashwamo neza n'Ubufaransa. Cavour yasabye Virginia Oldoini kwerekeza i Paris mu Bufaransa, akazakora ku buryo agira aho ahurira n'umwami w'Abafaransa Napoleon wa gatatu. Ati, si ibyo gusa, uzagenda ukore ku buryo mukundana rwose, ubundi nimugera mu buriri nko ku nshuro ya gatatu cyangwa iya kane, uzamuguyaguye cyane, umusangiza igitekerezo cyacu cyo guhuriza hamwe ibice byigenga tugakora Ubutaliyani bumwe. Umubwira bidufashemo, natwe tuzamugororera. Ntibizakunanire kandi uzigengesera umenye ubwenge. Virginia Oldoini yerekeje i Paris mu Bufaransa mu mugambi wo gukora ku buryo abengukwa n'umwami w'Abafaransa wamurushaga imyaka 30. Ku itariki ya 27 z'ukwa gatandatu mu 1856, Virginia Oldoini yatumiwe mu birori by'ibwami byari byabereye ahitwa Saint-Cloud. Muri ibi birori umwamikazi Eugenia yategereje umugabo we Napoleon wa gatatu, aramuheba. Yamuheruka gatambikana mu gashyamba n'uyu mukobwa Virginia Oldoini. Napoleon wa gatatu yakunze Virginia Oldoini, bagumana imyaka igera kuri 2 mu mibanire irebwa nabi cyane, ariko birangira Virginia Oldoini nawe akoze neza icyamujyanye. Asaba Napoleon gufasha Victor Emmanuel wa Piedmont Sardaigne agahuza ibice by'Abataliyani bikavamo igihugu kimwe. Umwami Victor Emmanuel nawe mwibanga yari umugabo w'uyu mwana w'umukobwa Virginia Oldoini. Ubufaransa koko biturutse ku mibanire yihariye y'umwami Napoleon wa gatatu na Virginia Oldoini bwemeye gufasha Victor Emmanuel ahuriza hamwe ibice by'amajyaruguru y'Ubutaliyani mu 1860. Icyo gihe uvanyeho amaso n'ikimero bya Comtesse Virginia Oldoini, Ubufaransa bwaragororewe buhabwa intara za Savoie na Nice. Anne Boleyn na Henry wa munani ntabwo ari abantu benshi bakomotseho amadini yarambye mu isi. Mu kinyejana cya 16, Anne Boleyn yari nk'ishusho y'ubwiza ku bagore b'Abongerezakazi. Ibara ry'uruhu rwe n'imisatsi yijimye igwa mu mugongo ngo yari ikimenyetso cy'ubwiza ku Bongerezakazi. Yatangiye gukora ibwami mu 1552. Mu gihe gito yari amaze kuhamenyekana cyane nk'umugore wambara neza akaberwa kurusha abandi. Umwami Henry wa munani nawe ntiyatinze kubibona atyo, abaramukunze. Yihutiye gutereta Anne Boleyn. Uyu mukobwa arabyanga burundu, amubwira ko bidashoboka ahubwo ngo agomba no kubyibagirwa. Umwami ati, noneho ntabwo nkugira umukunzi w'ibanga, ndakurongora ubu umwamikazi byeruye. Nabwo Anne Boleyn abanza kubyanga. Umwami aramuhendahenda birangira byemeye. Ibi ntibyari bihagije. Umwami Henry wa munani yari asanzwe afite undi mugore w'isezerano, Catherine d'Aragon.
icyo gihe ukwemera kwa gikristo kwari kubangikanye cyane n'ubutegetsi ku buryo papa wenyine ari we wari ufite uburenganzira bwo gutanya abarangije gusezerana ku bana nk'umugore n'umugabo. Ibi umwami Henry wa munani yaragiye abitekereza papa ati rwose ntanjye na Catherine d'Aragon nibanire na Anne Boleyn, ubu niwe nkunda, ibyanjye na Catherine byararangiye, ndakwinginze rwose nyir'ubutungane. Papa ati ibi ntibishoboka, nta mpamvu nimwe mbona ishobora kugutanya n'umugore wawe w'isezerano, kandi unamenye ko bari umwamikazi w'Abongereza, ntabwo ari umugore wawe byonyine gusa, ibyo sinshobora kubikora. Umwami Henry wa munani nawe ntiyashizwe, yabanye na Anne Boleyn ku ngufu, anakora ubukwe ku giti cye, aza kugumura bihaye Imana b'Abongereza, bahimba idini ryabo uhereye ubwo. Ibi bitangiriro ryo kuvuka kw'idini ry'Abangirikani n'ubu rikiriho mu isi, rikagira n'abayoboke basaga miliyoni 85 mu bihugu bigera ku 164. Nuko Anglicanism cyangwa Church of England yaje kwaduka nk'idini biturutse ku kwigumura k'umwami Henry wa munani washakaga kwirongorera Anne Boleyn. Nubwo byagenze bitya bwose, ntabwo Anne Boleyn yabigiriyemo umugisha, byarangiye n'ubundi umugabo we ategetse ko acibwa umutwe. Henry wa munani yahinduranije abagore kugera kuri 6, kandi bamwe muri bo ntiyazuyaje kubatanga bakicwa. Afite amateka yihariye mu byo kubana n'abagore. Henry wa munani yagiye ku butegetsi afite imyaka 17 ku itariki ya 22 z'ukwa kane mu 1509, asimbuye se Henry wa karindwi washinze ubutegetsi bw'Abatudor. Henry wa munani yabayeho igihe kirekire afite ubwoba bwo kuzarinda afata abonye umusimbura ku butegetsi. Ntiyashakaga gusigira ubutegetsi bw'umukobwa mu gihe abagore be bananiwe kubyara abahungu n'abo babyaye bagapfa bakiri bato. Ibi byamusunikiye mu bikorwa byo kurongora abagore benshi, ashakisha uwabyara umuhungu wazamusimbura. Umugore we wa mbere yahoze ari uwo mukuru we wari umaze gupfa, ariko barasezerana barabana, ni Catherine d'Aragon. Ariko uyu yabyaye Mary ntiyabyara umuhungu, byatumye amusezerera abana na Anne Boleyn. Yibwiraga ko atwita umuhungu, ariko yari umukobwa, Elizabeth wa mbere. Undi muhungu Boleyn yari atwite nawe yarapfuye akivuka. Henry wa munani ntabwo yabyihanganiye, yaramutanze acibwa umutwe. Anne Boleyn yashinjwe ubusambanyi no gusebya umwami, aryamana n'abandi bagabo bagera muri 5 barimo na musaza we. Ku itariki ya 19 z'ukwa gatanu mu 1536 yarishwe. Mu minsi 11 yakurikiyeho, umwami Henry wa munani yahise asezerana kubana n'undi mugore, Jane Seymour. Ku itariki ya 12 uyu yaje kubyara umuhungu waje kuba Edward wa gatandatu, ariko Jane Seymour nawe yapfuye abyara uyu muhungu. Henry yaratuje, yari amaze kubona umuhungu uzamusimbura ku butegetsi, ariko yari akeneye n'umugore nanone. Umutoni we Thomas Cromwell yamushimiye umukobwa we bwami mu Budage, Anne Cleve. Niko byagenze koko, uyu abana na Henry wa munani mu gihe cy'amezi 6 gusa, uhereye ku kwezi kwa mbere mu 1580. Ntabwo ngo uyu mugore yari mwiza uko umwami Henry wa munani yabyifuzaga. Ibi byatumye Thomas Cromwell wamumurangiye acibwa umutwe, naho uyu mugore we Henry wa munani aramusenda, arongora undi umukobwa Catherine Howard waje kujya aca Henry wa munani muri humye kuko yaramaze no gusaza, akinjiza abagabo mu byumba bigari by'ibwami. Amaze kugira abandi bagabo babiri ku ruhande, biramenyekana, atabwa muri yombi, nawe ishoka imubona ijosi, acibwa umutwe acyuzuza imyaka 20 yonyine. Henry wa munani yari yaramushatse ku myaka 18. Bwa nyuma ku nshuro ya 6 Henry wa munani yaje gushaka undi mugore, Catherine Parr. Umwami Henry wa munani aratanga, amusigaho. Umuhungu we Edward wa gatandatu yari akiri muto yima ingoma. Maria Walewska na Napoleon Bonaparte. Umunyapolonyekazi Maria Walewska yabayeho hagati y'1786 n'1817. Mu bwana bwe yabonye igihugu cye kirangira burundu, gicibwamo uduce twigaruriwe na Prusse ndetse n'Uburusiya. Akiri muto cyane ku myaka 17, umuryango wa Maria Walewska wahisemo kumushyingira Konti Anastasie Walewski wamurushaga imyaka 50. Rimwe mu birori byari byateguwe mu mujyi wa Varsovie mu 1806, Napoleon yabengutse uyu mukobwa. Ntibyatinze bwarakeye amwoherereza ibaruwa imusaba kumusura i Paris. Umugabo we Anastasie Walewski wari wisaziye ntiyamubujije kujya gusura Napoleon, wabafataga nk'umucunguzi ushobora kubasubiza ubwigenge igihugu cyabo Pologne kikavanwa mu maboko y'Abarusiya n'Abanyaprusse. Niba Napoleon Bonaparte yari gukunda Maria Walewska bikagira icyo bimarira Pologne, nta kibazo na kimwe umuryango we ndetse n'umugabo w'ubwe babibonyemo. Baramwohereje batugende rwose umwitwareho neza, umuguyaguye bishoboka byose, azadufashe twongere tuba igihugu cyigenga. Mu 1806 Napoleon Bonaparte yari amaze kwigarurira Pologne ndetse na Maria Walewska abo umukunzi we ku ruhande, atari umugore we w'isezerano, ariko babana igihe kinini kandi amwizera cyane.
Maria Walewska nawe yahoraga mu matwi ya Napoleon Bonaparte amwibutsa ko Pologne igomba kwigenga. Mu mezi yakurikiyeho koko Bonaparte ashinga ikiswe Duché de Varsovie. Pologne ihabwa ubwigenge bucagase. Maria Walewska yapfuye afite imyaka 31 gusa amaze kubyarana umuhungu umwe na Napoleon Bonaparte. Ubwigenge bwa Pologne nanone buza kurangirana n'ibihe bya Napoleon Bonaparte. Pologne itinda no kongera kwigenga kugera ku itariki ya 11 mu kwezi kwa 11 mu 1918. Françoise d'Aubigné n'umwami Louis wa 14. Françoise d'Aubigné yabayeho hagati y'umwaka wa 1635 n'1719. Yaje kubaho mu buzima buruhanije n'ubukene butavugwa nyuma y'urupfu rw'ababyeyi be. Yaje kurongorwa n'umwanditsi Paul Scarron. Uyu yari afite amazu y'ubusomero anategura ibiganiro mpaka, yarazwi cyane mu Bufaransa. Aya mazu ye yaganwaga na benshi mu bikomerezwa, hakirwa abandi bagore bazwi cyane nka Madame de Sévigné na Madame de Montespan, wari inshoreke y'umwami Louis wa 14. Umwanditsi Scarron amaze gupfa, umugore we Françoise d'Aubigné yari umwe mu bagore bize cyane bazi byinshi mu bumenyi n'ubuvanganzo. Ahita yegukana umwanya wo kwigisha no guha uburere abana b'umwami Louis wa 14. Ku myaka 40 Françoise d'Aubigné yahise atangira kugira ubucuti bwihariye n'umwami ndetse aba umugore we mwibanga. Louis wa 14 yagabiye Madame Françoise d'Aubigné ingoro ya Montenon, ababaye Madame de Maintenon. Uyu Françoise d'Aubigné nubwo atari umugore we w'isezerano yaje kugira ubuhangange ku butegetsi bwa Louis wa 14 ku buryo umwami yamugishaga inama mbere yo kugira icyemezo icyo ari cyo cyose afata, ku buryo ariwe waje no kugira uruhare rukomeye mu gutuma Ubufaransa busesa amasezerano ya Nantes yahaga abaprotestanti uburenganzira bwo kuyoboka idini ryabo mu bwisanzure, bituma abaprotestanti bongera gutotezwa ndetse abarenga 200,000 bahunga Ubufaransa muri ibyo bihe. Umwami Louis wa 14 umugore we w'isezerano Marie Thérèse d'Autriche babyaranye abana 6, abandi bagore be bo ku ruhande Louise de la Vallière na Madame de Montespan babyarana abandi 10, ariko ku ruhande yari yaranasezeranye kubana mwibanga na Françoise d'Aubigné, Donia Marina na Conquistador Hernán Cortés. Bamwise la Malinche. Yabaye hagana mu kinyejana cya 15. Mu ndimi z'iwabo bamwitaga Malinzine. Ariko aba Conquistador bari baje kwigarurira ibice binini bya Amerika yo hagati n'amajyepfo, bo baje kumubatiza Donia Marina. Yagurishijwe nk'umucakara mu kwezi kwa 4 mu 1519 ku banya Espagne. Yaragurishijwe n'abamaya. Yari uwo mu moko y'Abamerindien bari kavukire muri ibi bice. Ariko mu gihe cyaje gukurikiraho aza kuba umugore wa Conquistador Hernán Cortés wigaruriye ibice binini bya Amerika y'Epfo nyuma yo gukandagira ku nkombe za Mexique. Uyu baje no kubyarana umwana umwe. Uyu mukobwa bitaga Malinche yavuyeho umugani cyangwa se imvugo Malinchista, umugambanyi cyangwa se ukunda iby'abanyamahanga kurusha iby'iwabo. Byaturutse ku buryo yagiye agurishwa nk'umucakara mu bice bitandukanye muri Amerika y'Epfo, byatumye uyu mukobwa ku myaka 20 yari afite yarazi kuvuga indimi nyinshi cyane zavugwaga muri ibyo bice. Aba Conquistador babashije kwigarurira ibice binini bifashishije ubusemuzi bw'uyu mukobwa wari unazi imico yose yo muri ibyo bice, azi n'ubuhanga bwa buri bwoko muri Amerika y'Epfo. Yafashije cyane Hernán Cortés gusenya Tenochtitlan, ashyira n'iherezo ku bwami bw'Abazteke. Amerika yo hagati yose ihinduka y'Aba-Espanyol n'umurwa mukuru w'Abazteke uhindurwa Mexico. Bernal Díaz del Castillo numwe mu basirikare bajyanye na Hernán Cortés mu rugamba rwo kwigarurira Amerika y'Epfo niyo hagati. Amaze gusaza yanditse inkuru zamamaye zigaruka ku buhamya bw'ingendo zabo muri Amerika, azikubira mu cyiswe La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Ati hataza kubaho ubufasha bw'umukobwa Donia Marina ntitwari kuzigera tubasha kumenya ibivugwa muri ibi bice. Abandi bajyanye na Hernán Cortés batuvanyeho Imana yonyine. Ku mwanya wa kabiri Donia Marina niwe shingiro ryo kuba twarabashije kwigarurira ibi bice. Agnès Sorel n'umwami Charles wa 7. Charles wa 7 yavuye ku rwego rwo kuba umwami muto w'Ababourge, birangira yegukanye intsinzi mu ntambara yiswe y'imyaka 100. Bivugwa ko nubwo uruhare rw'uyu mukobwa Agnès Sorel muri politike rutigeze rumenyekana, ariko ibikorwa bye iruhande rwa Charles wa 7 byagize aho bihurira cyane n'iby'uyu mwami yagezeho. Charles wa 7 yabaye umwami wa mbere mu Bufaransa wemeye kumugaragara ko afite undi mugore akundana nawe atari we w'isezerano. Agnès Sorel yakoze ubucuruzi butandukanye mu bice by'uburasirazuba bwo hagati bimugira umuherwe cyane. Ubutunzi bwe buramamara mu Bufaransa ndetse amafaranga ye bwite atera inkunga ibikorwa by'intambara hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza abikorera Charles wa 7. Agnès yapfuye ku myaka 30 gusa, asiga byaranye abana 3 n'umwami Charles wa 7.
Jeanne Antoinette Poisson n'umwami Louis wa 15 Bien-Aimé. Jeanne Antoinette Poisson yavutse mu 1721 apfa mu 1764. Uyu yari umukobwa wa François Poisson wari umugaragu w'ibwami, ariko uyu mukobwa yabashije kuzamuka cyane mu ntera, agira ububasha bukomeye cyane Paris mu kinyejana cya 18. Rimwe Jeanne Antoinette Poisson yaje kwitabira ibirori by'ibwami, aganira n'umwami Louis wa 15 mu gihe kirekire, batangira kumvikana cyane ndetse bivamo n'ubucuti bwihariye. Louis wa 15 yeguriye Jeanne Antoinette Poisson ingoro ya Pompadour, ahinduka Madame de Pompadour. Jeanne Antoinette Poisson yaje gushinga inzu zamamaye cyane z'indaya mu mujyi wa Paris, inzu zinjirwagamo n'abategetsi bakomeye muri ibyo bihe, aramamara cyane mu Bufaransa no mu Burayi. Uyu mudamu yaje kugira uruhare rukomeye cyane mu kunga umwami Louis wa 15 n'umwanditsi Voltaire, agira n'uruhare rukomeye mu nkubiri yashinze ibitekerezo bishya byazamuye amahame y'ubwigenge n'uburenganzira bw'abantu hashingiwe ku nyandiko nshya z'abahanzi, abafilozofe n'abanditsi. Jeanne Antoinette Poisson waje kwitwa Madame de Pompadour yanateye inkunga anashyigikira ko Ubufaransa bugirana amasezerano y'ubushuti n'ubufatanye na Autriche bagatandukana na Prusse. Ibi byagezweho ariko biza no kugira ingaruka ebyiri. Byavuyemo intambara yiswe y'imyaka 7, Ubufaransa butakaza intara za Quebec, agace k'ibiyaga binini muri Amerika, ndetse Abafaransa banatakaza Mississippi. Inkuru nk'izi zanakomeje n'ubundi kuvugwa cyane mu bice bitandukanye by'isi no mu mateka ya vuba. Tunyarukiye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mateka ya vuba havuzwe ibitari bike ku bucuti hagati ya Marilyn Monroe na President John Fitzgerald Kennedy. Ku itariki ya 19 z'ukwa gatanu mu 1962, uyu mukobwa wari icyamamare bikomeye mu by'imiziki na sinema z'Abanyamerika nibwo yagaragaye bwa nyuma mu ruhame Madison Square Garden mu mujyi wa New York, ati "Happy birthday Mr. President", abibwira umukuru w'igihugu John Fitzgerald Kennedy. Hari haciye iminsi bivugwa ko President Kennedy ashobora kuba agirana ubushuti bwihariye na Marilyn Monroe. Umugore we Jackie Kennedy yari abizi ariko arituriza, arabihorera, bigafatwa nk'impuha ziraho. Muri sinema z'Abanyamerika muri iyo myaka ya za 60, Marilyn Monroe bamufataga nk'urugero rw'uburanga bw'abagore b'Abanyamerikakazi. Marilyn Monroe yaje kugirana ibibazo bikomeye n'umugore wa President Kennedy, aza no gusa n'uwiyibagije ko kuba icyamamare no kugirana ubucuti na President bitaza kumuhesha uburenganzira bwo gukina n'umugore we Jackie Kennedy. Marilyn Monroe ngo yaba yarafashe telefoni ahamagara Jackie Kennedy ati "Ndakumenyesha ko ibyo urimo byose utari mwiza nkanjye, wirirwa mvuga ko ndyamana n'umugabo wawe, ariko uretse n'ibyo umenye neza ko vuba ahubwo aza kugusaba gatanya akakureka ukaduha amahoro wa mukecuru we." Jackie Kennedy ngo yaba yaramusubije yamusuzuguye cyane ati "Yego rata, ni byiza rwose." Mu byumweru bike byakurikiyeho, icyamamare Marilyn Monroe yarapfuye. Byemezwa ku mugaragaro ko yanyoye ibiyobyabwenge byinshi biramuhitana. Umubano wihariye na President Kennedy no guhangana n'umugore we Jackie nabyo bigarukwaho nk'impamvu y'urupfu rwe rwafashwe n'abandi nk'amayobera kugeza magingo aya. Monica Lewinsky na President Bill Clinton. Birashoboka cyane ko mu bihe bya vuba ariyo dosiye nini y'ubusambanyi muri politike mu mateka ya vuba. Lewinsky wimenyerezaga akazi mu biro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabihemberwa, yaje kwitabwaho bidasanzwe na President Bill Clinton. Kuva mu kwezi kwa 11 mu 1995 kugera mu kwa gatatu mu 1997, Bill Clinton yahamagaje Monica Lewinsky inshuro 9 mu biro bye. Monica Lewinsky ibi yabimenyesheje umwe mu bo bakoranaga. Uyu nawe ibi byose yabibitse neza, yoherereza ibimenyetso byose umucamanza Kenneth Starr, n'ubusanzwe utarusanzwe avuga rumwe na President Bill Clinton mu birego byinshi. President Bill Clinton yatangiye gushyirwa mu majwi, bisaba ko arahira yemeza ko koko nta busambanyi yaba yarakoranye na Monica Lewinsky, ariko haboneka ibimenyetso bitari bike bibimushinja, bikagaragaza ko hariho n'ibyemezaga ko bakoranye imibonano byabonetse ku ikanzu y'uyu mukobwa. Bill Clinton ibi ntiyabihakana, yemeza ko imibonano yagiranye na Monica Lewinsky yabaye mu buryo ibitsina byabo ntaho byahuriye. Ati "Byo simbyita imibonano mpuzabitsina rero." Ibi ntibyabujije ko Bill Clinton asunikirwa gusaba imbabazi imbona nkubone kuri televiziyo. Mu 1998 hatangijwe ibikorwa byo kumweguza ku butegetsi, ariko ntibyagerwaho. Gutsindwa amatora k'umudemokrate Al Gore mu matora yakurikiyeho mu myaka 2 byahujwe n'iyi dosiye Monica Lewinsky na Bill Clinton.
ku rundi ruhande ntabwo ari abagore n'abakobwa bonyine binjiye mu buriri bumwe n'abategetsi mu bihe byabo kandi batarigeze babana nk'umugore n'umugabo bikaza kuvamo zimwe mu mpinduka zikomeye cyane zabayeho mu mateka y'isi na politiki zakurikiyeho. Dusoza reka tugaruke ku rugero rumwe rw'umusore Grigory Potemkin. Uyu yari umusirikare muto mu Burusiya bwo mu kinyejana cya 18 mu 1762 yagize uruhare rukomeye cyane mu guhirika Tsar Pierre wa gatatu, himikwa Catherine wa kabiri agirwa umwamikazi w'Uburusiya n'ibice byose bibwegamiyeho. Byageze mu 1770 Potemkin afite imyaka 30, umwamikazi Catherine wa kabiri amurusha imyaka 12. Bagiranye ubucuti bwihariye, bakundana mu ibanga ndetse banasezerana kwibanira mu ibanga hagati yabo bitagiye ku karubanda. Ntabwo imibanire yabo y'ibanga yarambye, ariko byazamuye cyane uyu musirikare Potemkin agirwa umujyanama we wihariye n'umwe mu bajenerali umwamikazi Catherine yizeraga kurusha abandi. Byari no mu gihe Uburusiya bwari mu buhangange bwabwo bwigarurira ibice binini mu Burayi. Potemkin uretse kugira uruhare rukomeye mu gusenya ubwami bw'Abaturk Ottoman, yaje gushinga imijyi ikomeye nka Sebastopol, Simferopol cyangwa se Yekaterinoslav, ubu ni Dnipropetrovsk. Uvanyeho ruswa, ubujura mu matora n'ubwicanyi cyangwa kwigiriza nkana ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, ikindi cyakomeje gufatwa nk'ishyano ku bategetsi n'abanyapolitiki mu bihe bitandukanye kugeza uyu munsi ni inkuru z'uko haba hari inshoreke cyangwa abandi bagore cyangwa nanone abandi bagabo baba bagirana ubushuti bwihariye bubageza mu buriri bumwe kandi batabana nk'abashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko, nyamara nabyo byakomeje kubaho ntibinabura kugarukwaho. Rimwe Perezida John Kennedy ati, rwose narebye abagore benshi beza mbarebana amaso abifuza mu buryo bukomeye, ni ukuri mu mutima nasambanye inshuro zitabarika rwose, Imana irabizi kandi ndumva yewe nzongera mbikore nayizongera imbabarire ndabizi. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi, ugikurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika kuri page ibirari by'ubutegetsi. Naho butaha mu bindi biganiro. Salam shalom.